itu orang ahli bijaksana. Rubalang jompang limu barik paga dalam kampung namudo Arif Budiman. Capek kaki ringan tangan, capek kaki tindak panarung, capek tangan tindak pamata. Saratu bulu kandung limpape rumah nanggadang. Sumara anjuang dalam kampung ambang puruk dalam nagari pasak kunci budi nugopo. Hiasan di rumah tangga sampai ke balai jemu saji. Kau tak sampai minta nasi awi sampai minta air. Kau undang-undang ke Makkah di Madinah bayang panji ke Selangor. Manipek tete pintu mengarang di tapak tangan melompek basi tumpungan kencang balandasan. Landasan katu tumbuhan sambah tibu yang kuninyak mama maaf saja kepada nama samu. Kesimpulan sambah salam ke depan. Aku Haji Datuk Mengkudu Mendua. Sampaikan Bu. Aku Haji Datuk Mengkudu Mendua. Menyekam Bu. Mulunya wanggo kami nyambat tasak puncan kau lu di bawah kau bentaran tali maga arun yang nanda ulu tinggu lembago nanti jadi. Patamu gara juga hari pemenantangan di narami kedua sambah menyambah dalam adat-adat batali undang-undang. Ketiga bahasa Jawa si iyo siriah menjepinang. Kedua tujuan banyak kusi cepat agak tarang tiku nama samu. Kanulah hadir beliau angku minyak mama alim lama cadia pandai saratu badan pemerintahan. Kok berantilah pearak berumbian sudah minum. Kok minum Allah bulu beliau surang sudang dan mesok Allah bulu sebatang sudang. Dek hari Allah berimbang tinggi jiwa. Adun tak kena dia 3 kilo gila 2 kilo nak umbi. Mana kok bana ambil perhatian. Allah kepati bana diantar ke tangan iyo je belia sadat salim nan sakitar. Tagak nindak ke bapa dia duduk nindak ke baki kisah. Pusik kalau impunan ikan kesembun sambah salam. Kadapan Angku Haji Datuk Mengkudu Mendua. Angku Haji Datuk Parpatian. Menitang. Nya sebuah pun angku surang sembah dan rumah serape ganok dalah beliau. Angku ninyak mama imam ketik ibu di bako seratus pemerintahan dan alik nanda samut. Ramu-ramu sekumbang jadi tapi endah pulang bakudo patah tumbuh hilang berganti pusaku beliau baitu juwo. Tapi di hari nan sehari kini iyo tetapi banadi mati nan batu kek budi. Siapalah beliau mati nan batu kek budi. Iyalah ketua mengketua ameh dahulunya kini menjadi angku datuk putih nan tinggi. Ikolah beliau menjadi bahasa di bahasa Nansa bahasa iku kapai tempat batango kapulang tempat babarito. Kutusik beliau nang kamanyalasay tok karuah beliau nang kamanyanya tantangan perhitungan anak kemanakan.